akafuneki futhi lo taba ngumdobo. Kufuneka atshale tawusebenta likhwice lathi ukuthi sisempilweni yalo sezitelwe vele sesikhona. Amen bazalwane. Uma ke sitelwe sibona uNkulunkulu lapho uyasebenta uthethe umuntu kwambeka. Sifunza ipoint lilandelayo. 10. E-Eden kwavela umfula owamanzisa insimu wahlukana khona kwaba izimbaxa ezine. Yokuqala inegama lokuthi Pishoni, iyo ezungeza izwe lonke laseHavila lapho kukhona igolide. Elihle igolide lalelozwe. Kukhona nenhlaka yeHedola netshe leShoham lapho. Igama lesibili alright ngichubeke 15. uJehova uNkulunkulu wayesemthatha umuntu wambeka ensimini yase-Edeni ukuba ayilime ayigcine. Asidonse nomoya la. Ngikhuluma nje ngempilo ukuthi sesimajaha lakholwako. Kufanele sathi ukuthi sisempilweni la kumele sisebenzeni khona. Amen. Akukafanele isizwa lena Jesu lekholwako idepende kubatali noma sekufanele itimele. Sekufanele la ekhaya kube muwelo letha tintfo letizingeka empilweni. Kodwa Solomon udle mafinyila uyinsizwa. Ayifuneki lento leyo. Lithi ke lapha iBhayibheli uNkulunkulu sekasebentile wadala umuntu Adam lokusho ukuthi thina besilisa. Wadala wenta insimu walima izihlahla ehlukene kathathu lithwa bese uyamthatha lo muntu umbeka kubazalwane. Efemini ensimini. Kumele kusentshetshwe khona. Amen. Nathi ke sesikhona sila ebandleni. Ebandleni kumele sisebende sibe sibusiso emakhaya. Sibe sibusiso enkonzweni ekukhonteni. Mina ngiseli teenager 1988. Umfundisi wami babe JV Zulu apha eMbabane Sifashini. Bekathumela uma kunetinkonzo athumela umzalwane ekhaya la ngihlala khona nemnakethi lomdzana. Ayongicela ukuthi kunenkonzo babe eNcamphalala la kumele siye khona. Bengicela nhlanhla ukuthi manje umkhulule ngoba kumele siyosebenza enkonzweni. Ngiteenage lapho ngiyinsizwa enkonzweni umsebenzi waNkulunkulu. Nawo lichorus ngiyalivuthela lichorus. Uma kuyinkonzo yebu-MC ngibamba kuthula umoya. Sanibonani bazalwane. Nakuthiwa short speech ngikhuluma kuvakale kodwa ngijaha ngiteenager ngoba sisefemini sisemsebenzini waNkulunkulu. Amen. Amen. Hallelujah. Bazalwane sibheke ukuthi thina nikhule ekukholweni. Wendani uNkulunkulu la uyabathatha ubabeka ensimini. Nakababeka ensimini uthi usidlanini kuphela. Uthi ilimene nigcine yini lento leyo kuyasentshetwa. Amen bazalwane. Amen. So ekukholweni akufuneka umzalwane lotawuba lidlile. La ekukhonteni kwethu minengi imisebenzi lekhona. Amen bazalwane. Idzinga thina ukuthi le imisebenzi afanele uze utshele ulijaha kuthi lo msebenzi omele kwentiwa kuzinkonzo noma kukhonta kwethu kuhambeka. Kumele uthi umqondo wakho ukhaliphe. Uthi lo verse 12 lapha na kuLokuzanana ayiguculwe imicondo yethu yentiwe ibe misha. Khona sewukhona uhlolisisa lokuyinthando yaNkulunkulu. Ngifuna ukuthi bantu labasha kumele sibe sibonelo ngekusebenta. Lifuna kababeka la insimini uNkulunkulu uthi umsebenzi wenu limani lensimu. Vunani lensimu ungasuthi gcinani lensimu ngalamanye amagama. Uma ngabe kuyentela lesinye isigodo sidliwa muhlwa siyabolwa ngenxa yemali. Sesitshelile la insimini kumele ube umsebenzi wakho ugcine lensimu apha.
Amen. 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 Nabe seyithi ngafaka umthuba bona ukuthi umthuba nemagcembe utawathola ukuthi ufake la kulo mhlaba sikhona ukuthi imvundo ingeke iphele nawulima utokhona ukuthi utholakale ukudla. Amen. Hallelujah. Amen bazalwane. Amen. Kubi ke ukuthi lijaha selikhulile lisafuna ushera likamelo lebulala nabosisi bakhe. Bosisi bakho ekhaya. Nase ukhulile ulijaha kumele sengcondo yisebenze wathi ukuthi ngetandabo yasentshetwa. Uthi uNkulunkulu limani lenseni nigcine. Ngalabanye amagama sila empilweni ngobhuti. Siyashiyana ngokukhula ngeminyaka. Amen bazalwane. Kodwa ke lokhu kuyimpilo ethu sonke general lokusebenza. Amen. Amen. Lelinye verse lithi uyawulala kuze kube nini ivilanzini. So ngale verse la 15 lesikulonyana uNkulunkulu akafuni ukubona lo khonda kodwa lo livila. Lo umbhalakaxa welijaha. Amen. Amen enkonzweni. Amen. Amen bazalwane. So generally bantwana baNkulunkulu kuyasentshetwa kulokukholwa kwethu simkhonda uNkulunkulu siyasebenza. Amen. Lelinye livesi ngeke sifunze ukuthi Pawula ngasebenza ngetandla tami. Angisidlanga sinkwa sebuvila. Lokusebenza kwami ngize ngasitana labanye lenginabo ukukholweni ngoba Pawulo bekasikhuthala. Abetha angumshumayeli Pawula. Kodwa abekwenda lokuthi kube nemisebenzi yokuthunga emathende. Lela wendako khona kuthola imali. Ngoba impilo kumele ukuthi ikhone ukuthubeka. Angabe kuzini khamisa. Angahlaleli kucela always. Amen. Amen. Kunalomnye umzalwane lapha kaManzini. La nkonda khona isikhathi lesiningi. Umsebenzi leka ufunza abazalwane waya eCodec lapha ezulwini. Wayefunza i-leather craft. Umsebenzi lo wentiwa ngesikhumba. Yena wakha emabhande, leli bhande leligabile lakhiwa nguye 250 leli bhande leli. 250 imali leclean. Amen. Uphila impilo lomzalwane le up to the standard ngenxa yani tandla takhe tiyasebenza. Iya uvulungisa ticathulo tethu ngengaphatha icathulo ngiphathele babe lishaba nami ufakazi. No, ngithi uyabona ke manje. Ngikhuluma ngento lekhona la mina enkozweni yami. So, listen verse 15. Limani lensimu nigcine. Lo mzalwane lona bazalwane. Uyasebenza. Lengo le uyilinzele uNkulunkulu ukuthi sonke more especially insizwa. Amen. Amen. Ngoba insizwa umuntu lo kumele ukuthi athathe impilo kubo babe. Kuthi empilweni kwentiwa kanjani. Angibekise kanajana lamnali leligcosa icathulo dalonyana. Ngoba besashiyela lapha eminyango azuthi ulizayo ntsine sonke sigcokile bekusele naye etwana. Leli jaha leli nambekisa ngalo bazalwane. Lesikhulumba salakhaya usibamba kuthula umoya. Uyambona umtimba wakhe unjalo usikralanyana amncanyana. Kodwa umsebenzi akawendako umsebenzi wababe. So ngithi ke batsha kuyasentshetwa la empilweni. Lokho nje kubodwa kusikhali uNkulunkulu lekasihlomisa ngaso ukuthi asibeni nabo. Ngaphandle kwabo sawuba inhlupheko sithi sisizisiwe. Kuyasentshetwa empilweni. Amen. Amen. Angibuye kimi. Ngayikhombe kulabanye ngabe kimi njani. Nginemshini wekuhula kwekujubatshana. I-brush cut. So, njengalowo belina litulu, bengikhekhe mngane emakhaya abantu lapha yana. Ngathi umshini ukhala umshini. Fika ngibuka indzawo ukuthi le ndzawo ingakanani, ngisho imali usimalini. Bese ngiyawudumisa umshini wami, uwomaphe ufuthumale la.
Ngivele ngisagcoka thi ndoda akhona amabhutsa akhona. Iya amabhomo sakhona sika la. Ngoba nawujuba lo tshani lo kematshe. Uyaspringa ushaya konke la uyavitsita. Kunesidziya. Uyabona amasayini lathiki nawo laba babonyawo imithwalo kumathrakhi. Lesidziya sakhiwe ngaloko ngisibopha la lukhalo siyofika phansi. La lunyaweni ngifake amabhutsi. Faka tibokote emehlo. Faka imask yami, ngifake ama-gloves la. Bese ngiyawugaca. Sanibonani bazalwane. Lithi iBhayibheli limani lensimu niyigcine. Le mpilo lena abantu abasha ifuna ukuthi sisebenzele. Hallelujah. Wena kumele ukuthi uthi-understand uthone kuthola ukuthi wena yini lo ngayenta ukuze ukuthi impilo yakho ibe kahle. Ungakazi ukuthi utawufuna umsebenzi la utawucashwa mlomunye khona kuholele. Sebenzisa ingqondo yakho ayigucule ibe yinsha lengqondo. Ubone ukuthi umsebenzi imoni lengawenda serviceini lengayideliver kubantu mphile. Amen. Le jaha lami leli mayibonga unabhuti wakhe lomdzala. Vusumuzi. Vusumuzi ufundela eThishela. Waphasa. Imboleka yempilo eVusumuzi uye wahamba nabo meselani abakhabo nabo babepheli. Abhuqa lisaka baniketa sanibonani bazalwane. Kwahlakanipha abaneliso abona sinababeka lesithini benza njani ukuthi singajeli. Benza njani basayikala phasi kutawumbiwa. Wayinaka lo bhuti lelo lijaha unesitifiketi seThishela kodwa ukuthi umsebenzi. Uthi verse 15 sengisensimini nibekwe ngemenkulunkulu. Limani lensimu niyigcine yiduty task yenu. Amen. Lo bhuti lona wathi sita bazana anesifundela certificate sebuthishela kodwa uhulumende akamcashi. Iminyaka ihambile yale botheni afunzele kude umsebenzi. Nyalo ngimtshela ngithi noma ungathi ufuna kwakhe lesitezi lesinjani akana stress. Impilo iyaflow ayichubeka kamnanzi wakhile indlu ekhaya sanibonani bazalwane. Abaceli lutho kwabeshaba. Akaso isimaye wakha lutho ngoba uyakhona ukuthi sita self yena chokolwa aphinda sithi nasekhaya. Amen. Yini ke manje angikwadi ke nakula samtshela yona. Behind the news. Unetimo motakhe netimbuti yini bazalwane. Ya. Inemoto. Hawu, ushintshe magiya lo mzalwane. Ngibantwana basekhaya. Amen. Ngivani kane enkozweni yemashaka. So, uyambona lo verse 15 unjani? Walahla lenzaba yikusebenta. Your body will not be your future. Uyeva lo mntana akaqashwa kodwa impilo injani? Up to the standard. Fanana nemuntu lokashini. Usebenzisani ingqondo yakhe. Amen. Unaka ilothi inkulunkulu uthide akusentshelwe. Sinjalo la ekuphileni. Amen. Amen enkonzweni. Hallelujah. Nishitho mos nathi ngengaya ecollege ngafundzela 5 eminyaka. Ngawuthola umsebenzi bengifundzela uNkulunkulu wathi uyekele. Sanibona bazalwane. Kodwa ngitokwenda lo wakho ukushumayela. But kusukela 96 nakuphela May kuze kube kulamuhla. Kuthi lokunye uNkulunkulu akakuphatho nakukhange ube usebenta nawe. Ungabi umthwalo empilweni yakho nakumthwalo kubatali bakho nakumthwalo nakubazalwane. Ngeke uzokhona ngisho ukugibelisa umzalo lode imali ngoba nawe awukhona ukuthi sida nanawe. Umthwalo empilweni yakho cobolwayo. Amen. Amen. Uthi lo verse 15 nginibeka la ensimini yendala umsebenzi wami keNkulunkulu. Yilimeni lensimu niyigcine. Isike lenzaba yancaphalala bazalwane. Uyabona la ekuphileni na ungasebenzi uNkulunkulu umvumata kakhulu. Na uvilapha uNkulunkulu umjabisa kakhulu. Sangazathi solo silomuntu ngimpheleni insinziso. Ngoba ufunze kuba livila. Kani mina uNkulunkulu ngisebenzile phela ngadala yena wami.
ngasebenza kuthi ungadala insipho ukuthi utawusebenza ukuze aphile. Uyabona belungu bathi nebazalwane teach a person how to get a fish. Ungamniketi imfish onke malanga utawudelezala kwathi umukele imfish. Bathi mfundise imfish itholwa kanjani. Amen. Bese ke ngabuka umthwalo wakho uthi uwehle wenyuka nedlemlana. Umfula wala hluthi edlemlana. Uyofuna ukuthi imfish uyibamba njani? Uyiphosela lidoba noma uyakhukhula sanibonani bazalwane. Uzotothola ini imfish. So le mfish ngeke igcume emantini iteku itohlala itekwe right yakho yonke. Ubithatha usebenze khona utoyithola. Amen. Amen bazalwane. Uyasentshetwa ekuphileni. Ukuthi umuntu wakabulawa umsebenzi. Boy buthi. Besibona siphasha sendlule ngala. Umsebenzi wanayo inceke. Uyabona sihle njani? So decent. Utawuhlalela angaphili umuntu lobamba umsebenzi ngetandla takhe. Amen. Noba kwakamathebula lemkhuluma ngaye laphayana kuqhamuka ema-order bafuna emasandala. Lega wakhabo lamanye ayi-South Africa ngala bombombela. Uqhamuka yini imali eclean. Ngani ngekusebenza. Sithi-ke general bantwana baNkulunkulu la ekuphileni uyasentshelwa. Amen. So ungaze sathane akufake indleleni letimbi ngoba ungakhona ukuthi philisa ukuthi usebenzisa ingcondo unaka ukuthi yini i-community leyidingako. Bese ungena esikhaleni sanibonani bazalwane. Wena imisebenzi. Amen. Uyasentshelwa. Unethi inkomo, unethi imbuti firstborn yababa elushaba. Sanibonani bazalwane. Unemoto. Ngumeselani unendlu yakhe elidise unagesi. Intsambo yagesi yehlela la endlini yakhe mandla akhe. Asamlekelele. Ngoba uyasebenza ngetandla takhe. Banini njalo bantwana bakaNkulunkulu. Amen. Uyasentshelwa la empilweni. Utheni 16. uJehova uNkulunkulu wambiyala umuntu wathi ungadla kuyo yonke imithi yensimu ngokuthanda kwakho, kepha ungadli umuthi wokwazi okuhle nokubi, ngokuba mhla udla kuwo uyawukufa nokufa. Uyeva uNkulunkulu. uNkulunkulu nakafundzisa umuntu nebazalwane akakhulumi ngemlomo kuphela, uyabamba ngetandla sebenze. Nakasebenza wena umile uyabukela uyateacher. Ukufundisa ukuthi empilweni kumele wente so kuze ukuthi utophila. Amen. Wendela ukuthi angako wemukelisa imfish every day njenga-Israyeli lebeketa atomukela imana ungemalanga. Athi mshomosi sekabayala silalelani nibothi na imbutha le mana ningayibuthi imithwalo. Nibuthele lingene singayidla one day iphele. Ngenxa yokuvila bebakuthatha indvodla kubole ngoba bemele babuthele okulingene one day. Sanibonani bazalwane. Amen enkonzweni. Nangu uNkulunkulu uthi ulimile insimu wayihlanyela yena. Tamila tihlahla lihlukene kayi3. Sewuthini la sikhona khona? Sethithele tihlahla bazalwane. Dlanini ngekuthandza kwenu. Ithi ke lenza abangcaphalana banifundisile batali esikolweni. Nabanenhlanhla labanye baphasa, labanye bafundzela umsebenzi bawucetha ngeke esifanane bazalwane. Lo munye ngeke aphumelele ekufundzeni kodwa impilo yona imele. Lapho kude lidlala ungaphunyula ngayo. Uyabona nje nangabekisa kunejalo ebelikhona itolo nakucala inkonzo labe silanyamalala njengesipho emathini Hlanhla Lushaba usifundzile esikolo. Sikolo senta njani? Sangamvumi.
samphika impilo indaba its nature Yeah. ngeke sibe capable sonke sidalwe ngekwehlukahlukana Yeah. uma sikolwa simphika watibona siyabona sikolwa cha siyangala embatani bambona bafe bayangizama ngiyehluleka bayangibuyisela ngiyehluleka bayaspenda bangibuyisela nahamba bewami wahlala phansi nababe wakho babe ngiyacela sale ukhululeka kumethe ushaba amashaya ivondo wasithwalela sale umkhulula ungasangibhadala isikole ngibonile ukuthi cha angaphiwa wesuka lapho afundzela umsebenzi wetandla wekuhalisha indlu wena lo msebenzi uphila ngawo nalo unelekhaya lakhe wakhile indlu sanibonani bazalwane Hallelujah. ngikusebenzisa nje tandla Amen. ngekuthi kufanele unake lokuthi wena yini lo ngayenta lengakuniketa impilo more especially na ukholwa akufanele usangane unenga kakhulu ongakwenza njengalo ngisho ukuthi mina nanyalo ngichubathani uyabona ngalesine nje kuleli viki esuka kulo bengiselwandle ngiyosikathani endleleni leya enkonzweni la khonke la khona abazalwane kusukele kuseni ma-8 ngaze ngashayisa ngabo-4 ntambama so lo mshini uduma lapha solo ngiwubambile kushaya ichorus sanibonani bazalwane abantwana bankulunkulu sihamba kamnandi yana siyinkonzweni ngeke unyathele nenyoka ngoba uyabona ukuthi uhlini uyasentshekwa ngetandla uthini kaNkulunkulu la dlanini kenyalo bazalwane kodwa akuqalwa ngekudla usentshekwa kuqala bese tithelo talo kusebenza kwalisethi khona sewuthola lo tawukudla sanibonani bazalwane noma nalaba futhi lohlala nabo ekhaya bangaba lusito ukuthi ubaphela batawukudla ngoba wena ungilosebenzayo dlanini ngekuthanza kwenu ke bazalwane nathi ithelo tesihlahla uthi kodwa uNkulunkulu into lokumele nigathe emnayo ihlahla tesithelo sekwathi lokubi nalo kuhle nicaphele usiningathi thinzi ningadishi never bazalwane Amen. uyabona la ekukhona ekholweni kwethu sifundiswa into lokumele sitende letisenta sibe sibusiso kuNkulunkulu sifundiswa into lokumele singacali sitende ngoba titawusicabanisa naNkulunkulu sanibonani bazalwane uthini uNkulunkulu la uyabakhulula dlanini ngoba usebentile uNkulunkulu kodwa wendani uyabafundisa ngalokho ngiko lo verse lokuzelela ngehlala sithi yilimeni lensimu nigcine ngalama emagama benginifundisa ngalokuthi ngente mina ekuqala kahle kahle kumele kwentiwe yini lokho sekuthi niphile la emhlabeni Amen. 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 Kulanye verse lapha kutaga lethi livila liyasifaka sandla salo esitsheni sekuhle bese kuyamkhathatha kusasikhuphule asilethe emlonyeni lelinye livila lithi nakumele liyosebenza lithi kunelibhubesi lapha endleleni ngawuthi ngiyaphuma lingibambe lingidle bese uyahlala kuphika kwetela akasaye kusebenzeni sanibonani bazalwane uyasentshekwa lithi ke iBhayibheli dlanini nyalo kodwa anidli konke la empilweni bani labasha labatawuphumelela labatawubasibusiso labatawusebenza ngetandla letivumako naletivulekile lalelani-ke ngiyayi-extenda indzaba yami lokusebenza loku nawusebenza utawufika la ukhona khona ukuthi uyeva lesiBhayibheli la dlanini uma udla-ke ulijaha lelinajesu awudli konke uyadla lokunye ubeka ethala lokunye uyakufihla ungakufaka kumobile ungakufaka ebhange sanibonani bazalwane kodwa naka lokuthi akwafanele udle konke ngoba impilo usengenteka ekhaya kini kube khona logulako uthi ngakuthi amikiswe esibhedlela wena kumele ube yini ube yimpendulo njengomuntu lomusha lokholwako
lo sebentako naka ukuthi ungadli konke. Inkulumo eSwati ithi isisu sibekelwa kuphi? Sibekelwa ngekhathi. Waze wabudla lokutholile konke sekuphelile ngako. Lese kungakusita empilweni kuya phambili lokustorile Samuel. Ngoba intuthwane ngesikhathi sayo sasehlobo iyabutha kudla kwayo ikufaka esitolweni. Khona ekusika la khona kudla sekungekho. Ayisasokoli seyidla kuphela. Amen. Ithatha dutala ihambe ibanga lethe ngoba itihlelele ngesikhathi kudla kusekuningi. Amen. Sithi ke na ulijale likholwako uyaseva uyayibeka imali uyanisita umfundisi Shaba uthi indosana yakhe seyinedinkomo seyinedimbuti inemoto ngiyakholwa usina ku-account yakhe ikhona imali lekhona le-reserve. Lokusho ukuthi umuntu omusha kumele ahleleke. Kumele umuntu lomshado indoda yakhe tibe up to the standard leswelekile. Letha bayangcambalala ithi nebazalwane. Uma ngabe udla lokusebentako ngemandla akho ubeka ureserve lokuthike futhi. Lokubeka lokuseva imali utawuba impendulo kuwe mzalwane nase kukholweni kwakho nakumalunga efamily yakho sanibonani bazalwane utawukhona ukuthi ube lusito noma ngangisiphi isimo lesingathi thundu sivele wena utawuba nalo likhambi noma ungeke ube nemandla ukuthi usithe ngalokuphelele kodwa lokho lokungangemandla akho ungakhona kwenta i-difference. Sanibonani bazalwane. Hallelujah. Amen. Gama lenkosi Jesu alibonga. Hallelujah. Iyaqhubeka indzaba yangcaphalala ithi nangabe sisebenza abantu abasha siyadla khona lapho lesikusebenzako siyasita nasekhaya. Anifunze Timothy uqala sahloko 5:8 sisekhona lapho. Uyasebenza uyadla uyaseva ngoba impilo awathi kusasa kutawuvelana lokutawudzinga ukuthi wena ulethe i-answer kiyo. 1 Timothy chapter 5:8 phone. Kepha nangabe umuntu anganakekeli tihlobo takhe ikakhulu umndeni wakhe sekulahlile kukholwa futhi lokho kwenta kwakhe kubi kakhulu kunewemuntu longakholwa. Sanibonani. Amen. Ngiyakhumbula ukuthi umuntu kushiwo umuntu wesilisa hayi wesifazane. Ngalamanye amagama ngini bantu. Ehlakade wasathi sebuthi usho kubo umuntu nguwe ngimi. Amen. Lalelani-ke lithi nangabe umuntu ngalamanye amagama nangabe insizwa emajaha akabondli basekhaya lisi kukholwa kwento enjani Kulahlekile. sawubona sibuko nangabe nje ekhaya kini awuyilethi impendulo nakulanjiwe lisi kukholwa sevele uonile. Amen. Nangabe bafundisi bethu boShaba nakuba bedlamini bayayazi lenkinga ukuthi wena uyasebenza noma uqashiwe noma ukisebenza wena kodwa ekhaya usemani selikholwa usemani selijaha uyehluleka nje kuchamba uphethe 10 kg rice awukwazi ukuchamba uphethe umshibo lo tawudliwa nguwe nalabo basekhaya na unjalo useless nekukholwa kwakho kulide. Amen. Ngalamanye amagama uyasihlaza sine bafundisi bakho uyifunze kuleli kwemali lithi iBhayibheli usuke sekulahlile ngokukholwa nebazalwa nangabe bendlu yakho awubanakekeli. Ngiyafundisa siyafunda phakamanzini lesithi kulula kona. Kulula nje kuwe ukuthi umntana kaNkulunkulu awele esonweni. Uyathi lokho wele esona akusuka ukuthi ulale tikwenkombadala. Lokwehluleka nje ukuthi uphe kudla basekhaya badle balali bedlile besuthi ngenxa yakho. So mubi phambi kwaNkulunkulu.
ukholwa kwakho sewukulahlile. Sekusele sihambe nje nebhaleni yonatha lapha emalulwaneni ehluthi. Kunelibhala hluthi ekutholakala emalulwaneni. Phinda le verse ibhuti. Kepha nangabe umuntu anganakekeli izihlobo takhe, ikakhulu umndeni wakhe, sewukulahlile ukukholwa, futhi lokho kwenta kwakhe kubi kakhulu kunekwemuntu longakholwa. Asithatheleni ngethi insizwa singakulahli ukukholwa kwethu. Ngani itawuqala lendzaba etheneni ungavumi lokusebenza. Kanti uNkulunkulu usithunile wasifaka usebenze uthi nayi insimo senginibekile khona ngilimile lensimo yaba khona ngahlanyela yathela tihlahla senithi dlanini ngemva kwaloko nilime nigcine maintainani letithelo letihlahla niyanisela nifaka manyolo ukuthi titothela ngesikhathi sayo lokho kutaniketa impilo nine nalaba lemphila nabo. Amen. 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 Amen bazalwane. Hallelujah. Asinangulahle ukukholwa kwethu baza emakhaya la sihlala khona. Uma sewuyinsizwa la ngibekise sewungakabhudi ibheki sewuyasebenza usese etertiary usese college uyafunda sanibonani bazalwane usafunda lapho uTiduduzi laphana use college uma ngabe empilweni sewudimele sewuqale kwenta imisebenzi yetandla ngabe uqhashiwe ngabe uyazisebenza sanibonani bazalwane be a blessing ekhaya yiba sibusiso nabo bazalwane. Amen enkonzweni. On top of lokho dikhona ingcebo kaNkulunkulu. Likufanele usinato tisitwe bazalwane ikakhulu kade tinsizwa leti sebenzayo lenengcondo lebhadlile. Galatia 6:6 kunjani bazalwane? Galatia 6:6 maye kuhle kukholweni ngoba siyaqhushiswa. Usebentile uNkulunkulu asifundzisa nathi asisebenteni loyithola wafunze Galatia 6:6 loyithola wafunze akuthi lo fundziswako ngelivi laNkulunkulu ahlephunelane etinfeni tonke letinhle nalowo lamfundzisako. Insizwa letingakangulahle ukukholwa kwayo. Lithi leli verse akuthi lona lonjani lofundziswako. Engenjani ahlanganyele nalona lomfundzisako. Inkonzo lengumsebenzi uNkulunkulu asingqamphala lobhale. Amen. Lithi iBhayibheli kumele sifundziseke bobhuti kwekuthi ekusebenteni kwethu la sisebenza khona uyareserva uyastora uyadla nabasekhaya. Amen. Uyanaka ukuthi bazaphi izimo tabo tinjani kumbe kunemntwana ushoda nge300 ukubhadala school fees. Sanibonani bazalwane. Amen. Uma uyisizwa unako longasida ngabo uyavela ubhadale lo mzalwane incebe inkosi. Ngivile ukuthi umzalwane kabantu kulesimo nayi incebe le mali. Incebe ithatha le mali yendlusela wefamily iqhamuka le mali kuwe. Tilo tethu sidenda ngeorder. Amen. Ngenhloniphe. Hallelujah. Amen. Ungathathi imali uyinsizwa yebo weyishisekela kwento umsebenzi omuhle kodwa musisi lona loshoda ngale school fees. Sethatha imali so hayi buthi ibheki ucethela school fees nami 300 utawakhelana kulo sisi. Utayihumsha ngalenye indlela le. Utayithatha ifaka lenye icategory labe ungakho khona wena. So le mali ithathe thula ingcekwini kunesimo lesinje ingcebo sekutawubona nokuthi uyingenisa njani. Ngeke ingcebo ifikiswa hayi le mali ibuya kumzalwane ebheki itawuthi ibuya ebandleni laJesu. Sivala sikhala so ikuvikele wena ukuthi ungalimali nalo dzathe lo. Hallelujah. Ekuwa lo futhi umsebenzi wentile kahle wena. Akuthi loyo lofundziswako ngithi ke la. Akahlanganyele ashare nalona lomfundisayo. Imfundiso yeBhayibheli nabazalwane. Ngeke sibalekele.
Ekusebenteni kwethu besonga sathi ukuthi uNkulunkulu ubekile ukuthi leti 70 takhe leti kumele tisetakale etruthini. Ngaloko sentane sithi maye siyabonga kusinakekela. Yes. Siyabonga imfundiso, sibonga imiyalo uyasigcina sibe mhlophe ekugcineni sitawuthola kuphila phakathi ngenxa yenu kubaba. Amen bazalwane. Amen. Lithi hlanganyela nalona lokufundisako etintweni tonke letithi. Yeah. Amen. So kula ustora khona la useva khona account yakho sanibonani bazalwane. Yiba la useva usayi ake ngitholisele incebo yaNkulunkulu info lethide. Yeah. Ube ngebe Nkosi kulo December nje nawe uya kwibhenki ungakhathazeki ukuthi imali imoto utawuyithatha ngayo. Ngibeke ecele nje 1000 rand utawubetha ncebo. 20 rand ecele 1.2 sesotawuthenga eKentucky endleleni. Yeah. Amen. Uhlanganyela nalo kufundisako etintweni letinhle sanibonani bazalwane. Amen. Usholile. Kunja. Fundza Korinte weqala sahluko 7 uye lapha verse 32. Korinte weqala sahluko 7 verse 32 ngathola ufunze. Angifuni ukuthi nikhathateke longakashadi ukhuthalela kwenkosi ukuthi angayithokozisa ngani inkosi. Phumula lapho futhi siyachubeka. Bantu labasha nayi indzaba yethu. Singena egumbini lekushada lenyanga. Ngiyathi ukuthi sonke la asisibo ngashada. Kodwa iBhayibheli liyakhuluma ngalento thina. Kufanele sitate ngoba la esikolweni tiyafundziswa into leti tingasikhiphe elayini yokuthi sibe ngcwele kuNkulunkulu. Phinda leli verse mntana babecala phasi. Angifuni ukuthi nikhathateke longakashadi ukhuthalela kwenkosi. Phumula. La ekukholweni bazalwane sibafundisi benu asifundi naso sinikhathateke. Njengoba naNkulunkulu angafuni ukuthi nikhathateke. Lithi umuntu lonjani longakashadi lokho kusho ini? Kusho ukuthi ikhona indzaba yekuthi tinsizwa tifinyele ekuthenini tishade. Amen. Kodwa the bottom line lithi iBhayibheli angifuni nento enjani nikhathateke. Lokusho ukuthi into yekuthatha abafati bazalwane akufanele ukuthi kuhluphe noma ngabe sosesigabeni sekuthi ungathatha. Yabona ifundo sekuqala salisa 11 sithi now uyi-teenager uNkulunkulu usuke akubeke esigabeni la upreparelwa khona umtimba wakho ufike esigabeni sithi kusasa ukuthi ungaba ngibabe ungaba ngimali. Amen. Amen bazalwane. Uthi ke Paula angifuni ukuthi nibe nani nekukhathateka longakashadi lithi ukhathalela kwani Wenkosi. lokusho ukuthi umsebenzi wethu thina abantu abasha lesinawo kunaka ukuthi ngabe yini lengamentela yona uNkulunkulu. Yebo. Kuze kuthi lokuphila lokuphakathe lekangethembise kona njengoba ngikholiwe ngisinzisiwe nigcine vele ngibuzuzile kungakangiphulukeli. Nayo into lokumele beyiwari yemuntu lomusha. Amen. Kodwa yini lengayintela yona uNkulunkulu. Uyabona nje mina ngibonga uma ngisenkonzweni mina nginaka tintfo letenteka la nkonzweni ngaleso sikhathi. Nakukhona longenako eminyango insizwa le up to the standard kumele inake ukuthi ukhona isitulo atawuhlala khona longenako. Umsebenzi wensizwa lesharp engqondweni kumele sikunake lo. Langabe kude yena indlela ukuthi awuhlala kulo mfana kaNkulunkulu. Khona tonetseteka atova livi asitakale. Ungathi ubona bosisi nabomake nabobhuti netivakashi titilo setiphele sihle tiphazi sesibabukela December labangenayo siyabafuna labantu. Insizwa lekhathalela kwenkosi. Kumele uthi inkosi nayo imphefumulo ayingaphunyuki. Ungamane ugijima ulanze ama 20 litha la yi5 la kaDlamini.
ususe bazalwane titulweni esikhonta nabo ubahlalise kwama-20 litha bona uthathe le titulo uhlalise nabo abantu lesifuna ukuthi basiziswe. Inkinga yakho nisizwa yini? Ukhathalela kwenkosi, unaka ukuthi uNkulunkulu yini lena yenda kuze kuthi azuse abantu, azuse imphefumulo. So kumele ingqondo yakho ihlale iqine, unakathile ukuthi ukhonta kwethu uNkulunkulu bantu abakhona bathole sibusiso sakhe. Amen. Amen enkonzweni. Lapha epulpit nasimajaha siyanaka kwendakalana. Lesinye isikhathi kufika isikhathi kubitwa labagulako bayawuthandazela. Lo munye unemadimoni abathi ngegama likaJesu uyaspeaka uyarola wesifazane. Basilowo lesinye isikhathi abantu besimame. Thina kumele sibe quick. Lesinye isikhathi tawudzinga wena udelegate. Udzinga ube quick enough. Suka masinyane hamba uyojutha bosisi lapha. Sisibani make bantu ngicela nihambe niyophuthela nama lapha lolo lako lapha epulpit. Sanibona bazalwane ngoba akusakulungeli wena njengelijaha. Usiyobaba bagcwaba tentini bobadana lapha. Tawuzibona etinye izinto ulimayo kabuhlungu. Amen. So kumele kuthi tingo taNkulunkulu hlakaniphe ukuthi lithi kumele sikhathale ukuthi inkosi singayithokozisa kanjani. Qhubeka bhuti nevesi elandzelako fundi. Kodwa loshadile ukhathalela kwelive. Phumula. Uyabona kushada insizwa. Uyenteka kulesinye isikhathi sathana ufake lo moya uthi bafise kushada kubhuti. Lese basesigabeni phela nawo. Kodwa lithi ya iBhayibheli lofisa kushada lisukhathalela kwani? Kwelive. Ngalamanye amagama lento la ifisako lo mfana kaNkulunkulu lo bekufanele angayidijimise. Bekufanele angayilandeleli, angayithanda, angayilangatheli isikhathi ngase kufikile nami. Ngoba yinto elive. So akuna impact lethite ebuNkulunkulwini lokuthi ushade. Amen. Qhubeka funda lithini futhi? Khona lapha. Kodwa loshadile ukhathalela kwelive. Kuthi angamfokotisa ngani umfati wakhe. Umuntu loshadako nabazali lithi iBhayibheli ukhathalela kwelive. Uthi angajabulisa kanjani? Hayi uNkulunkulu. uNkulunkulu Solomon uNkulunkulu izile singabe utawuqala nini kungijabulisa. Ngoba unake kujabulisa bani? Inkosikazi wakhe. Uyayibona seyibangela sihambe kancane njengelifuthu ke manje lena. Na ushadile. Ngalamanye amagama kufisa kushada ukuthi imali. Ukuthi phuca lamanye ama privilege. Ngoba manje na ushadile ukhathalela kwani? Kwelive ukuthi utamjabulisa njani partner wakho. Lo munye ngathi ana 9 weMorocco noma leticket nemashare. Usafuna kuyothenga tale inkonzo lela kagcwele inkonzo lena timpahla. Phela le mali lekhona imake bekumele singabe setha imoto siye enkonzweni. Ufuna sekumele usulwele manje ukuthi wente esikweleti. Uyothenga impahla yakhe lo mama. Thina lesikhathi esiningi thina emadoda asinankinga ngetimpahla kancane. Kodwa bona inkinga na half. Na ungashadi ngeke ukwati lo. Bona angeke baye kule nkonzo le. Ngetimpahla lebagqoke le nkonzo le. Angeke kulunge babi. Hawunjani ngoba tihlobile athi kagugi waye ayila yakhathimula. Futhi uyifake nestar soft. Ngeke. So ufuna njike niyothenga letisha. Lapha uvela ngathi kwabona ukuthi hayi usikile leti. Sekumele uthulele wena uthi umjabulise udithenge letifu. Uyabona sikubala kwakho wena ubuke phambili yena ujosela emuva. Ushada kwasemali isikhathi. Kube sathela ngasithi inyongo njengemshini. Inyongo bejokile. Nje khumu. Uthi ngokufakiwe kakhumulele. Amen. Lithi kumele ujabulise chobeka futhi. Chobeka. Iminako yakhe yehlukene ekhathi. Nalongakenzi noma intfombi ikhuthalela kwenkosi. Sibonga wena hlongana. Lana fastele futhi.
nalongakenzi noma intfombi ikhuthalela kwenkhosi kuze ibe ngcwele emtimbeni nasemoyeni. Phumula. Never kuthi nangabe awukashadi nebobhuti. Lithi solely iBhayibheli ifocus yakho. Yakho lapho awuzwake. Lithi iBhayibheli nawungakashadi. Into lokwalidingayo ukuthi inkosi uyikhonta kanjani. Lithi loshadile uhlukene ekhathi. Ngicela uliphindze futhi ngaze ngikhulume bhekele eceleni. Phinda futhi ungakhathali. Iminako yakhe yehlukene ekhatsi. Nalongakenzi noma intfombi ikhuthalela kwenkhosi kuze ibe ngcwele emtimbeni nasemoyeni. Kepha lowenzile ukhuthalela kwemhlaba kuthi angayijabulisa ngani indvodza yakhe. Loku ngikusho kuze kusitakale mine, hayi ukuthi ngicondze kunibopha ngentsambo, kepha kuze nihambe ngalokufanelekile nibambelele enkosini ngalokuphelele. Okay, amen. Uyabona ukuthi uma ushadile kahle kwanza irresponsibility kuwe. Lithi iBhayibheli nase ushadile uhlukana phakathi njengelimi lwenyoka. Ukhathalela ukuthi inkosikazi wakho utamjabulisa kanjani, ukhathalela kwelive nekwenkosi. Sanibonani bazalwane. Ngalamanye amagama uma ngabe ungakashadi ngingopawula uze uthi kube bekuya ngami nebazalwane. Ngabe nihlala ningakashadi. Akube kaSiphothwa ngoba umlona lo unesipho sakhe. Semusa lekasiphe uNkulunkulu. Nangabe inkosi ithi shada awoni. Kodwa yathi leliphuzu lelibabekile uladi utawuhlukana phakathi. Lokusho ukuthi imisebenzi yakho iyakukhulela. Sekumele ukuthi udonse litro njenge-horse trailer manje. Udonse 2 wetincola uwedwa. Amen. Lo nkosikazi wakho lo partner wakho lomshadile ningabheki phansi madoda kuzaba semehlweni. Bukane nje ungathi kanjani. Wathi ukuthi kunethinto athi ufuna lo make kumele ukuthi umprovide ngato. Wangaprovide ngato kukhonta kwakho uNkulunkulu sebonakele. Sewushiye inkonzo lapho awuyifeze eqala uJoseph neNkulunkulu. Kumele umjabulise ujabulise nami after that. Lithi iBhayibheli ke uhlukene phakathi. Ngalamanye amagama kube besingayi-understanda le nto le. Ngilobe ngathi inkosi ngicela ungigcine nje nginjeni lijaha uze khale ecilongo nje. Amen. Kodwa noma understand le nto uthola umuntu ayigijimisa ayifuna le nto. Kulesinye isikhathi Mateyu 19:12 akakamfundisi kumfundisi. Lithi la Mateyu 19 akusithi sonke lesitawushada. Akusithi sonke lesiphiwe iability yokushada. Amen. Uma ungayati le nto lesinye isikhathi utawuthi imata kanti awukahlela ukuthi utawushada. Ubone labanye bashada uyifise le. Awusiyawe ukuthi awukakuphiwa wena. Ukuthi awushada lamhla kusasa uyadivorce ngoba wendele into ngekuyihalela kanza ayisiya. Amen. Yabona umuntu akenda umsebenzi wakhe wenda lula ngesikhathi lesifishane. Wena lo uthandzako lo msebenzi kanti awusiwakho awawati. Wenda ngemandla akho onke kalukhuni lesinye isikhathi uwone futhi ungalimala futhi nekulimala. Amen. Ngoba wenda into lengasiyakho. Amen bazalwane. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu indzaba yokushada ikhona kodwa kuyindzaba yaNkulunkulu asathi ukuthi inedingotana nebulukhunyana bakhona. Lomunye uthola ukuthi bekakholwa kahle asengashada. Angaqala shada soqala phuma ngena sokuthakathaka. Sovala impumulo sodle emafilini. Ngoba sowuhlukene phakathi. Utawuthola ukuthi manje kulesinye isikhathi udonswa lo partner wakhe lashade naye ukuthi letinye tinto agcine sekabuthakathaka nakuwo. Amen enkonzweni. Ufunda lo Mateyu 19:12. Ngitamtshela isikhathi bafundisi bami. Nase siphelile.
mina nje ngivula la kumaLevi kuphela la kuLeviticus 1912 ufundi sitawubuyela la ku7 bese sifunda 28 khona ngobe kukhona abathenwa labatshalwa abanjalo kwasetiswini ndawoningi. Kukhona nebathenwa labathenwa abantu. Kukhona futhi nebathenwa labatithena bona ngenxa yembuso welizwe. Lo longakhona ukwemukela lokho akwemukele. sanibonani bazalwane. Amen. Ihlukene kathathu lenzaba siyithola la. Niyayiva bazalwane? Lithi kukhona abathenwa. Labathenwa kwasesiswini. Isho lenzaba le. Isho ukuthi phakathi kwethu simajaha nabosisi. Akusithi sonke lesitawu shada. Kunalabanye uNkulunkulu wabathe kuthena yini usoka kuthena. Nyakwathi kuthena. Awukwazi ukube inkomo ekhaya. Lapha ekhaya usenetimbuti. Timbuti uyayisoka ngokuthi uthathe umukhwa ukhiphe letindumbu letimbili. Uyihla kahle. Khiphe letindumbu utisike uthi pheke udle. Ulaphe lembuti ihambe yodla tshani ube ushibile ngalamasela. Uthatha lireke. Ubophe lamasenze. Uyiyeke lihambe yodla tshani. Loke lireke litawubamba lengadi ngahambi ngaflow. Kome lokho masenze kube litshe ujubeke la uthi dzaka phansi so yisokile lembuti. Nase isokile wena ngweni ngeke usayibona ilazela lesikazi. Seyinkhaphi. Seyimbuti yahulumende. Iphakulile. Eyiphakule seyazimuka lapha iba sidudla iba ngawo umthwalo. Iphakulile. Litheke le verse. Kukhona labatheni balabasokile. Basoka bangakafika emhlabeni basesetiswini ngalamanye amaNkulunkulu ngamanye amagama uNkulunkulu akabaphi uthi bona batawu shada. Amen. Lesifiso lenkhanuke ukuthi ube nemfati abanayo all together. Inkinga sihlushwa ukubona thina bantu. Nawubabona bahamba bathela isitimela esikhulu. Washington lamehlo apha wena umlangadelele. Kani wena kahle kwasesiswini awunikedwanga lento leyo. Ungene endleleni engasiyilayini yakho ngani ngenkhanuko yemehlo. Ngekubuka ngekubona. Uyabona labahluleli 14 lithi Samson wayeTimna. Wabona intombatana yaseTimna. Wayibona ngani? Phela sibona ngemehlo ayingephi bazalwane. Indlebe iyeva ibona. Wabona intombatana eTimna wayithanda. Nayithanzile wetabatali bakhe wathi ngibone intombatana eTimna ebabe namake. Ngicela ukuthi ningithathe leyo nabe umkami bathi hawu cha. Yewena ufuna ukuyothatha intombatana yebeti ivele ngakasoki. Kude intombatana la kaIsrayeli. Lithi leli verse alifunza ngobhuti lomunye usokwa kwasesiswini. Lomunye usokwa bani. Lomunye uthi soka yena ngenxa yembuso kaNkulunkulu. Uyabona behlukene ngaphi abantu? Bathathu. Ngeke ke sibe igroup leyi-1 nisonke sinike ithuba lokuthi siyawushada. Labanye ngeke bashade kuyaze kuye Jesu sihambe basale banje. Amen enkosi wethu. Lalela bathi bathala beSamson. YeSamson akwentiwa phela lokho. Nawushada ngalamanye amagama kushada akusiso sono uvulekile njengoba nathi abafundisi benu sifundzisa lokho. Futhi lalelani phuzunani bazalwane. Uma umuntu ashada lokuphiwe lokushada. Kushada akusiko lokuthi uwaste incumbi yetimali. Umoshe ngisho nemali betawusita senihlete ekhaya nemkango. Senicala impilo ngayo. Ulwela sebudala abazalwane nembahla. Uthola labanye le decoration leyodwana
ifuna above 50,000 iyo. Yeah. Na ubuka ukuthi leni impendulo lenengcondo lephila kukude. Ngoba thina bafundisi sithi njengalokhu iSunday lamuhla singakushadisa naloyo lekamise uNkulunkulu ukuthi shadani naye. Enkonzweni nje from 9 to 12 ungabe umbabe namanga. Without waste yemali. Amen. So leli dzili lekudla lidzile ukuhalisha umuntu wevideo. Lidzile ukuthi imali yokuhalisha ile decoration. Sanibona bazalwane. Hayi lethi imali lethu sesitolo. Labanye tibakhinya beta ukuthi nalo umshado wabo nabacala kuphila lokho hlala. Babe sebadonsa ne3. Lufe kuqaleni kweluhambo loludze longathi luyawuphela nini. Inkinga yini kungathi uthi umshado yini. Sanibonani bazalwane. Umshado lalani bantu nabasekhaya ngilokuhlanganisa labantu ababili okushiya. Uthi sengumake nababa. Lowo awucost even 1,000. Naba naleyo ring nje uphelele. Lingaba khona lokho lelimhlophe noma alikho. Sina asihlanganise emaroko sihlanganisa nini. Amen. Amen enkonzweni. Amen. Ukuthi limada ke lokho ukuthi wamshado songabonakala below standard. Kunalona luphambili kwanaba labenze phambi kwethu sevele batawusihleka. Kani emandla akho. Kani usithe nawudla nje washinto verse 15 wasidlani. Ugadze ukuthi awudithelo tesihlahla sekwathi lokuhlela lokubi. Amen. Tesihlahla sephila. Ninedlanini letihlahla tithelo tesihlahla lesitawunento awusiphile la emhlabeni. Yeah. Amen. Hallelujah. So angeke sishade sonke. Lo munye uthelwa nguNkulunkulu angakefiki nasemhlabeni aseseswini nivile livese. Amen. So ningadile nangabe lemva ukakayiphiwa musa kuscouta for yona musa kuyidingela musa kuyifuna ngoba lenkolo ifuna ngento yakube ithuna lempilo yakho. Amen. 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 Awufunze lo 27 buyela le chapter 7 kuKorinte bese ufunza 28. Bese ufunza 28 khona. Bese ufunza 28 khona. Ngathola noma ngani funza masinyane. 1 Corinthians 7 verse 28. Kodwa-ke nangabe ushada awoni, nentombi nayishada ayoni, kepha labashadile bayawuhlupheka emhlabeni. Ngifise kuniphephisa kuloko. Okay, sanibonani bazalwane. So unema-challenge awo umshado asinihlabisi. Asinivimbi ngoba sinesesifikile sinadlamini. Kusho iBhayibheli. Lendela ukuthi nangabe lokungena kule nkonzo ukumisela ungena wapi ukuthi una 1 2 na 3. Kahle kahle uyahlonyiswa. Labashadile bayawuba losizi lithi nangabe ushada lithi iBhayibheli awoni. Ngiko ngeke sithi umntwana kaSathane na ushada. Ngiko nami ngishadile ngoba lithi iBhayibheli akusiso sona na. Kodwa shada ngoba uNkulunkulu athi shada. Futhi ushade nalona athi uNkulunkulu shada naye. Amen. Amen. Amen bazalwane. Amen. Mina enkosikazi lenginayo angimsomanga. Zange ngimficela nangeliso mshokayo. Sanibonani bazalwane. Amen. Zange ngimsoma. Kodwa uNkulunkulu lokhona kuhlela tintfo way back. Wangimisela yena. Mina kusathi sisenkonzweni lengasakhumbula umnyaka ngemuva kwa2007 sasibona la emgudweni. Ngathi ngilele ngala ikamero lamnandi. Ngathi ngilele ngala uNkulunkulu wembula umbono ngabona sisenkonzweni bazalwane bakulesinye spirit ngekuhlabelela bajabulile. Sengibona ungazuthi kuyalotshola intombi yakamngani. Ikuthiwa ilotholelwa mina ngathi no. Mina ngikhulumeni naye mina sivumelene naye.
Nangivuke ekuseni ngase eDlamini ngisho-ke emuzi eDlamini hayi baba eDlamini ngithi yendoda kunento lesomani lapha ntama kukhahlakhahlela kwakuthuluka nje kwabohle kuvela nje othi Dlamini wena uthi asuke ugcina uhlubuka nawe ukhahlela endokani vele enkosini thandaza ukuthi uNkulunkulu usithini ngathandaza kwathi uNkulunkulu ngiyo nje inji ngayithatha ngayinika umfundisi ngayithi tshaka umfundisi ngakuchubekela nekhona uyamuva lo shaba lo ungasusi into lishila mana nalo wakhuluma wena namavuso epetitive naye hey bazalwane kumnanzi lokukholwa ungayithungasi lento ufakwe uNkulunkulu khona ngoba iba nemfakazi amen enkonzweni uyamfafakazi wami mina ngathi ikontela ngisenkonzweni silamgodweni liphumule lejala somandla liyadela lithi nobaba eDlamini uNkulunkulu Funza Exodus 33 verse 14. uNkulunkulu uyakhuluma ke nebazalwane. Ukhuluma ngendlela yonke. Ufuna ukuthi simathi ukhuluma njani. Ufuna ukuthi siphile impilo lekahle sizokhona ukuvisa ukuthi uNkulunkulu ke lona uyakhuluma uthi 33 verse 14 lothola abafundi isikhathi sami sitawungibalekela. Ningitshele losesibalekile umphumulo. Zimakathi wamphendula wathi ngiyawuhamba nawe. 14 33 verse 14. 33 verse 14 Jacobe ngiyatholisa ukuthi ngivile nethi ngimi lokuphazamisha Jobe luxolo bantwana benkosi. Amen. 33 verse 14 tholisa Nkosi. Ngoba uNkulunkulu uyakhuluma noma engayiphi indlela. Kulesinye isikhathi kuba ngumuntu longaqondi ukuthi uthini uNkulunkulu. Khuluma ngemaphupho, ngemibono yasebusuku, abantu balele emakhasini abo, badodla kuthongo edingutsheni kabo. Amen. Amen. Sanibonani bantu abasha. Ningibuke phela ngiyathanda amehlo enu. Amen. Yabasinza basemehlweni. Buka. Singabalekela. Amen. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wena kanjani? Uyakhuluma. Sina sikhonda uNkulunkulu osimungu. Asikhonda ibhali thina. Sikhonda uNkulunkulu ofanana nathi. Njengoba ukhuluma wena naye uyakhuluma. Wena ufuthe uNkulunkulu nami ngifuthe uNkulunkulu. Lithi ke uyakhuluma bantu balele emacansini nawe emacansi. Balele bantu embhedzeni nawe umbhedze ngala. Lithi sidodla buthongo kodwa wena kanjani? Uyakhuluma uNkulunkulu asho nangabe sekufike ukuthi wena sale ushada ngeke athule. Nangabe nje uNkulunkulu wena akakusokanga usesesiswini. Nangabe wabumisela ukuthi wena utawushada ngesikhathi lesifanele. Utawukusho ukuthi akusesekuhle. Uthini iGenesis 2 verse 18 lithi akusesekuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa. Sentawumentela umsithi lofanana naye. Sanibonani bazalwane. Uyakhuluma ke uNkulunkulu. Ufanele sibe nelwati ukuthi uNkulunkulu usebenzisa tiphi indlela nakakhuluma nathi lapha liveti atimbili. Lithi ukhuluma ngani? Ngemaphupho, bantu balele, badodla kuthongo, ukhuluma ngani? Ngemibono. Sanibonani bazalwane. Lithi ngamane kube bantu labangaconzi kwekuthi lo mbono leliphupho kusho lokukhulunywayo. Sanibonani bazalwane. Kodwa nje yena uNkulunkulu wenta kanjani? Uyakhuluma. Usitshelani ke lokho? Lokho usitshela ukuthi umuntu omusha musa ukusokola, musa ukufaka inkini yokukhuluma nenkombakala. Amen. Uwe uyitshela ukuthi utayithengela stimela nemgwaqo awukawapi kodwa. Sitawuhamba phela stimela umgwaqo okude. Amen enkonzweni. Amen. uNkulunkulu uyakhuluma nangabe sekakumisele lenkonzo utawufika akutshele. Chubeka ufunze futhi question and verse la ugcina khona. Funza. Angakhuluma nangasethi indlebeni tabo
abesabise ngetexwayiso takhe. Oh, indlela yesithathu. Uyabona kulo akasebenzisa indlela eyi-1 akakhuluma. Kuya ngokuthi ukhethe ukukhuluma nawe ngayiphi indlela. Lithi la angakhuluma uNkulunkulu nangasephi endlebeni yakho. Lokho ungeva livi la endlebeni. Aleli livi leli akusasilo lembono, akusilo leliphupho. Ungabe uhleti. Ungabe uyahamba, sanibonani bazalwane. Akunendzaba ungaba phakathi kwebantu. uNkulunkulu akakhuluma na Junior. Angeke ngwenye ngoba livi tawukhuluma kuphi? Endlebeni. Kutabe lapho uNkulunkulu kungasuye Sathane. Entela kwendani usida lo mntana wakhe echubeka mhlawumbe. Lokho kwentela ukuthi ancanze umuntu ekwenteni intolo nasekuthi shayeni isifuba. Amen. Uyabona lo Nkulunkulu wethu inhloso yakhe nakakhuluma. Ulwela kusinanza etonweni. Ulwela kusitana nasi. Sanibonani bazalwane. Simani fuke nabasha. Kufanele ukuthi sibe nelwazi ukuthi uNkulunkulu wenta kanjani? Uyakhuluma. Nakukhona lokumele akusite ngako nje ngeke athule. Utawuphakamisa livi akhulume. Amen. uJoel 2:28 iBhayibheli lithi abona akakhuluma nathi. Angakhetha akhuluma endlebeni yakho, angakhetha akhuluma ngeliphupho, angakhetha akhuluma ngengelosi, angakhetha akhuluma ngamoya loyingcwele. Bengiselwandle esandeni yokhonza khona. Sifundo lebe ngibafundisa ngazo ukuthi uNkulunkulu ukhuluma njani nathi. So, about 10 kuya ku-12 indlela uNkulunkulu akakhuluma ngato nemuntu. Angasebenzisa livi, angasebenzisa umprofeti, sanibonani bazalwane. Angasebenzisa moya loyingcwele. Uyakhuluma uNkulunkulu, angasebenzisa inhlupheko. Njengakulokuzanana ngibando Nebukadnezar. Nebukadnezar wasebenzisa inhlupheko uNkulunkulu nakamncanza ukuthi phakamiseni kwakhe. Yeah. Lithi umbuso waNebukadnezar bewuphakeme ngemibuso yonke lekhona emhlabeni. Wasena kabona lokho Nebukadnezar waba nemahlobo wathi phakamisa. Kuthi inkosi efana nami emhlabeni. Ngingilo kuthiwa ngubest. Lithi ngenxa lokho uNkulunkulu lithi wamqosha abantu. Wamkhipha wayomfaka aphile netilwane. Lithi abe ngasakudla kudla angasayidla inyama adla tshani njengenkomo. Alala phandle umbhedze ukhona netingubo. Nalina litolo unetha lapha ngaphandle njengenkomo, njengembuti, njengembongolo. Lishaya imbali yaduma ungaphandle esigangeni. Akasahambi nangathuwe tinyawo, sewuhamba ngafonyawo njengenkomo, njengembuti. Litha nebathi imvula shiswa lilanga wamila boya emtimbeni njengemfene. Baphuphutela boya. Nentinzipho takhe yeka yabadinze njengetemahubhulu. Lithi na ufunza lelinye livesi lithi wakhala Nebukadnezar kulesimo leso uNkulunkulu amhlupha akhuluma naye ngenhlupheko. Lithi nakakhala uNkulunkulu wathi uNkulunkulu ngiyacela ukuthi ngithethelele kubini bami. Lithi uNkulunkulu wambuyisa wamkhipha letilwanene lithi wambuyisele embusweni wakhe. Sanibonani bazalwane. Lapho uNkulunkulu abekhuluma naNebukadnezar ngenhlupheko. Le indzaba ithi noma ungincanza Nkosi ngenhlupheko ngidawukubonga Nkosi yami. So bantwana bakaNkulunkulu uyakhuluma lo Nkulunkulu. uNkulunkulu uyakhuluma lo Nkulunkulu. Kushada indzaba lekhona bazali kodwa indzaba yaloyo lokumiselwe. Amen enkonzweni. Manje ke bantwana bakaNkulunkulu sekukholweni la asimesabeni uNkulunkulu. Asimhlonipheni uNkulunkulu, asimlaleleni. Uthi Johane 14 verse 15 lo ngithandzako uyawugcina imiyalo yami. Amen. Ngile miyalo ke bazalwane lengigcinile nami.
Amen enkonzweni. Amen. Ngile miyalo lengigcinile nambani phana kaNkulunkulu iyagcinana. Ngingifakazi lophilako. Ngishito itolo ngathi ngibe yinsizwa mina labandleni 29 years. Ngishade mina ngina 47 years labandleni. Iminyaka yami ikutalo bengina 47 angishada. Amen. Amen. Uyabona ukuthi lokushada akusiyo into lebengiyigijimisa lebengiyifuna ngiyithingela. Lesinye isikhathi nebobhuti emantombazana anebuthakathaka. Itawuthi intombazana ayikufuna wena ngwenya. Vele itawuthi amakwendela into lithi best. It up to the standard. Itame lokuthi igudli isonze. Ifuna uze ubone ukuthi ibisonzeta iyakunala. Itimisele ukukhonda ngendlela yayo. Nawuhlakaniphile uyisizwa ufuna uyibone elicala kwenta lento yami. Bese uthi shelele njengemfishi emantini. Bese uqala ukuphila impilo le open kiyo le negative. Lemelene nale motive yayo. Ungabi insizwa lelibele. Lethanza ukuthi always ijutane nemantombazana. Emantombazana asakwathi nekuhlupha. Asakwathi nekunwaya kakhuluma khona. Ngoba always wena uyacelela kubantombazana. Ufunani vele kulomasazana? Ufunani vele? Uthungathani? Phela kubamba letimela. Lokho lokufunako utakuthola kuyabulala. Amen enkonzweni. Hallelujah. Kungakwenteka kimi empilweni siyaxoxa nje. Kunelenye intombazana ebefuna ngishade. Ngibona ukuthi uyangifuna ngikunzumalwane. Ufuna ubulala lokuphila. Ukhola ukungiphe bona. Uthi noma uyabona ngosibasiseve. Asinoma asiseva ngudla nakaniketa mina kube special indlela kayintaka kimi. Ubithe ukuthi ngireact same time ngimbonise ukuthi ngiyambona futhi nginegative. Lesi sikhathi akahlethela kudla akubeke etafuleni utawufika akubeke kunye la akubeke kunye la kumbe angithi sibathathu. Lokho utawudlula sebese uyakusonta sonzeta more la kimi. Ngane kulala ababili akakakwenzi lo. Amen. Bese kubitha ukuthi nginsizwa lekhola kulena Jesu onke nohlakaniphile. Ngireact ngaleso sikhathi ngimbonise ukuthi ngiyakubona cha njani. Futhi ngimelene nawe cha njani. Yeah. Akaphumi la nithi uyathi lokudlalo kunengi kakhulu manje angalambi kangako nguthathe fast ngikunike lo lomunye ngithathe lo. Kahle kahle ngiyampatsha. Bomba ukuthi ngiyakubona ukuthi ubhekele. Khohlwa ngekuwine. Likhona live la Jesu. Ngiyakwathi kusonye ngobadala. Ngikholwa ukuthi from chorus. Kasi manje phone. Wale things etingubo kodwa inetsakatsaka. Nangwa. Sindlule kwethu siyadata sibonile. Saphumelela ngemsawa uNkulunkulu hayi ngoba sinemandla. Nami ngakhona kwenza. Amen. 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 Uyaphileka. Yeah. Kuyaphileka. Lokunye futhi liphuzu. Abantu babasha bobhuti. Umuntu wesifazane umsoma ungakamsoma. Ngambekise njengabhuti ibhekile. Nakashaya lapha kusukuma ngisho lesinejolo. Nasenza le ndoda yakhe edlamini. Usuma ngisho liphethwe lidolo lapha. Sekashintsha lamageya akhe edlamini. Angibadala lamageya afuwa washintsha njani. Amen. Nawe kanjalo ubhizi ke ukhonta uNkulunkulu ngesitho leclean enkonzweni. Ulabe simame sewukuganile ungabambi. Sewukuganile bheki ungabambi. Sewuwakhe usenhlitshweni kuwe. Akatsheli verbal. Nawuhlangana uzobona ngekento. Kuthi yini ungathi le ndlela lengala ngakimi iyabhuduka usisibani. Kuyabona into esile lenkala. Amen. Amen. Efuna bese uyahlakanipha. Amen enkonzweni. Hallelujah. Uyinsa Joseph uyabaleka. Asigcine ngalo Genesis 39:7.
siyiphethe lapho bazalwane. 39 verse 7 kuphela. Genesis. verse 7 siyiphethe lapho bazalwane. Buyisele kumfundisi wami. Yothola abafundi 39:7 Genesis. Ngekuhamba kwesikhathi umkaPotifari wafisa Josefa waze waphahluka wathi kuye, lala nami. Kodwa Josefa wala wathi, lalela la. Inkosi yami kude le esahlupheka ngakho lapha ekhaya ngobe konke ibeke esandleni sami. Inkosi ingilinganise nayo ekhaya uthi kude lenkodlele kona ngaphandle kwakho ngobe ungumkami. Pho ngingabenda kanjani lobubi lobungaka ngone uNkulunkulu. Qhubeka. Kwala noma lo mfati ambekele siye amcela onke emalanga kodwa akazange avume Josefa kulala naye ngisho nekuthi ahlale naye imbala. Amen. Amen. Bazalwane, ikhona lento. Ngisasho bheke uthi hawu. Nangithi lomunye ukugana ungakamsomi. Uthi bheke hawu. Niyayiva ukuthi njani lenza? Umuntu wesifazane lo. To make things worse, ushadile unendvodza. Josefa la lijaha. Lelikholwako lelinaJesu. Lithengiswe bomnakabo labangu-11 ka-Israyeli ube seGibhithe lapha Josefa. Uyedwa losikhombisa uNkulunkulu. La kuleli vele ukhontwa kithixo. Josefa nakalapho lithi le nkosikazi yaPotifari iyamsonzela yathi woda mfana wami uke ulala. Uyabona ukuthi lo muntu lona lo mali ulangadelele insizwa ingakaze imkhulumise nenzabalala. Ikhona lo moya lo le demon leli likhona ngokuthi liyasebenza liyashangashanga. Lo munye umbona nje nanihlanganise emehlo uthi hawu lamehlo lawo analo kuthini sekufuna sibe seke uyahlakanipha. Uyeva iBhayibheli veta lithi Josefa bese angahlali nekuhlala naye kunenzaba lapho. Lokho ukuthi ukuthi nawu lijaha uthanze kuba nebantu besifazane kahle kahle ulanza buthakathaka lokuthini. Udifaka wena emotini uyatithengisa. Udifaka emakethe. So nawu lijaha yiba phakathi kwemajaha. Amen. Amen bazalwane. Amen. Nawu nemlayelo lo mixile kwesimame 2 seconds 3 seconds uhambile. Wenda njani usave impilo yakho. Usida nanaye futhi nekukholwa kwethu kube clean. Amen. 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 So mulo make lwaqala indzaba kusiye Josefa. Josefa bekalijaha kodwa lalifundisekile. Athi ukuthi kulomtimba lo kumele sikube ngcwele umtimba nemphefumulo nemoya. Loyo uThesalonika uqala sahluko 5 verse 23. Lithi shangathi uNkulunkulu umusa ngasingcwelisa ngalokuphelele sibe ngcwele emtimbeni imphefumulo nemoya singabi nacala nakuya inkosi. Wena njani Josefa la na uyifunza wehla ngeke sayicetsela lithi lo make asachubeka amcela lithi njalo lithi Josefa wagcina akhuluma naye opposa verbal. Uthi phela inkosi yami bake wakuleli khaya unente mina ngaba mkhulu kakhulu. Wanginikethe emalungelo kuko konke lokukhona la khaya. Kodwa wabamba emalungelo kuphela ngawe ngoba wena umkakhe. Meaning akufanele mina ngilale nawe. So na ulijaha linaJesu akufanele ube cheap ngalo nje ungathi uthengwa ngechaphisi. Oh imali udurile wena. Uthengwe ngelinani lelikhulu lithi iBhayibheli verse 20 mbonge uNkulunkulu emtimbeni wakho lofako. Amen. Now ifunza wehla lithi
Kwafike kwafika la esigabeni la lo make ambamba khona ngetimbahla. Afuna ukuthi Joseph agibele naye. Amen. Amen. Lithi nasambambile ngetimbahla Joseph. Khumula timbahla tasale tandleni takhe kanjani? Wabaleka literally. Wabaleka ngetinyawo. Hayi spiritual. Inyawo. Wavithika. Ijazi lisele. Yeah. Hallelujah. Amen. Intimba yethu insizwa kumele sibe ngcwele la emhlabeni. Amen. Singathi ilanga lokuthi kumele ushade wena sishadise isikolo semfana. Sishadise umthele wenu ijaha. Uke wafundisa Pastor Nzima ngoFebruary 2018 bengisePitori ngiyoShumayela khona. Uthi lo mkhuba ukuthi abantu abasha bacale kulala bangakashadi. Ibanika inkinga lenkulu lento nasebashadile. Ngoba nasekumele bende lenkonzo le, lo muntu kudala acala asebenza. Yonke le ndlela apheka thulu. Sekude manje kusebenza isikhathi sekusebenza naso esifikile. Semanje udala inkinga bani? Ulashada nayo. Yeah. Amen. Uyambona Joseph lo Joseph wendaba. Uyabaleka. Ubaleka nebusha bakhe. Ureserve umtimba wakhe uthi ube ngcwele. Amen. Amen bazalwane. Ngalamagama abantu labasha siyafisa ukuthi nifanane nathi nikhonte uNkulunkulu ningenakukhathalela. Wena kube yi-one phela ukuthi inkosi ngayithokozisa ngayo. Amen. Imali yakho umuntu omusha ayisita ekutheni ukhonte uNkulunkulu ngayo. Uyasita ekhaya, uyaseva. Wendela nawu seva. Nawu ngempela usumshado uthi qhamthushu. Awumeke usasokolo uvile babeshaya. Umfana wakhe unetingomo. Unetimbuti. Sanibonani bazalwane. Uma ngabe useva ebusheni bakho, udisika ukuthi noma seyivela lenkonzo kodwa hayi ukuthi usevela yona. Usevela impilo mviyelo verse 8 lithi lo ngabanaki bakhe mubi kunalongakhona. Lo ngabondle basekhaya mubi lo ngakhona. So kusho ukuthi lokuseva, lokuba netimvreti ngetakho tikusita etintweni tonke. Ufake ekhathi noma sekuthiwa uyashada. Siyawuphitha simnanzi sibafundisi bakho. Ngoba usebenzile waseva unetimbo takho. Amen basa. Noma sebakungetele ekhaya ukuthi bakungetela kulonako. Amen bazalwane. Hayi kakhishana MC ngiyabonga umfundisi wami. Ngitshela wona 9 o'clock okufuna ngene service ngame aseke yevema ngabe ikhona umuntu lembala lesingayithatha nje lawo minishana lasekela uzeyini nemoto lapha khululekile nawo umuntu uduma lapha ngidlula njani lapha ngisidakana njani angaba khona lona umuntu cishe konke la coverage le pastor la noma kulokunye mhlawumbe pastor labe ufuna mhlawumbe thathelela lona naliya wangafiki khona ngalapho unelungelo ukuthi usibuke sizokhona sisinenze uthi ngizosi siyabonga injalo bazalwane imfundiso yethu nje i-straight igcina nje isizwa ebungcweleni igcine teenager ebungcweleni igcine abazalwane ebungcweleni sonke ayisiyo yenodwa yethu sonke ayisiyo yenodwa yethu sonke silala sikhona khona safundiswa njengoba sifundiswa sahlala uNkulunkulu wasifisa lala asibeke khona manje inkosi yemsayisibusisa Amen. hayi nangabe impoto singenayo bazalwane asihlabeleni lelinye lokudlulisa sambe siyothandaza inkosi yemsayisibusisa Masimbone Jehova